bwa ura mtu arumanaga ja ura nkuona kurumanwe gitana nande kana gwita muntu kubagira ndoni Kibake araya na akathiriria kenini angu nontu ura yo Kibake aduki mono uga pumbafu leu kangenti sana akauga muntu yoyu ojo nande okutho kunywa nchobi utekuthomithiana uru ni pumbafu mafia kuku leu kageria mono akurukia akauga muntu yoyu aburi gwatu akaurwa ngundi Rojo ni ntuku emothia ya Kenya kwithirwe munaja bunge ara ntuku njuma igongona le maroma na kumuringiria kethiro lithika kinene Kenya yoja Nairobi ara ntuku njwa mosi akethiro ringirwa nturene ko gituani othaya ndene kontenyeri nke report ra Ntoshero TV kumaja kingina ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera Kagitene okau minister okaria bwandene Dr. Fred Matiang'i ni atongerete mabisa banene bathirikari kire gukinya saini yukune ria kuandika ntumiri tia gukungura na kuririkana uturo bwa Mzee Kibaki. Atongeria mwanya ne betete na mbere guita ntumiri chao cha kuboreria onde mwinge jwetete na mbere kuhewa kanya kagotea mweri jwa Rais Kibaki ikarone bya mbunge mushene jwa Nairobi. Wini wa Kingero ni akurikithia. Anakuja kusaini kitabu, anakuja kusaini condolence book. Minister wa Kariabondene na wathani bwa matura Ndagitari Fred Matiang'i na atongerete mabitha bangi anene bathirikari kiwikira kiroreri ukuria ntumiri cia kuboreria kiegeko kia rais wa bathatu wa nthiguru ya Kenya Mwai Kibaki mutaratara yurayu etithetwa mbere nyumbene ya Harambee House moroto munene yote ya uturobwa mututigi ura wakwire muthiene yu akiumia kithiru ntuku ya Jumaa ino kurobwa miaka 90. Tuangalie picha, let's look at the cameras. Thank you. Amwena barabara kete wekira kiroreri ukuriune PS Karanja Kibicho mulwamiri wa mautungati ya mwingi na aritingo gibange abathirikari. Kona mwire yone gwetete na mbere ikarone biambunge rware ntuku ya yelena gukareka royo maromba yawe ni ntuku ya Jumaa na mwire yawe yo kanogwa kwa ntuku ya Jumamosi tariki 30 kwa wenja mushio Thhaa. Bobo yeta na mbere na shontereche kwale akarina atongeria ni betete na mbere kuboreria gikukiawe bakiwa Kibaki no rari raizura moya kiebonde ikuidrinya no wambere report ye yele ya Lamu. Napenda kuomba sote tusimame kwa ajili ya heshima ya rais wetu ambaye ametuacha, ambaye ni rais former president Mwai Kibaki. Ili kwa dakika moja tukaweza kumpa heshima. Kulingana na Nora Wari engineer wa Kenya Port Authority Chailo Ngazi witi na mbere bobu ingia mwena mirandi Kenya irio port ya Lamu Thika Super Highway CDF na yangi ya mainge nowe wa mbereria kiwa Kenya baba ingine bagunekete na murandi ya port ya Lamu na nyakithomo kolokela CDF kumwa Kibaki ati Corolla. Baadhi ya ile miradi mikubwa ikiwa mmoja wapo ni mwanzo wa CDF ulianza wakati wake ambao paka sasa tunajivunia. Ndiye aliyetuanzishia Thika Super Highway kama tukumbuka vizuri sana. Mimi ambaye nimefanya kazi kule bandarini ndiye ametuanzishia ile bandari ya Lamu ambao kufikia hivi sasa imeanza kufanya kazi. Wini wa Kingero, Weru TV. Onde nthiguru ya Kenya itete na mbere kuithikira kumania na gukua kwa rais wa bathatu Mzee Mwai Kibaki na ngabana wa Meru Kiraitu Murungi ni atariritie ndugu na uritaniri bwawe bwa kiunguge na rais ujo uria bainge bakwithirwa bakimuririkana muno kiri utongeria bwawe. Akiaria na njira ya mwanya na Weru TV ngabana Kiraitu ni atariritie uria bethairwa bagitumo uchorere mbere buru mwakene jwa 1992 na nkuruki yemwe ngwataniro cha siasa na kinya itebira rais ujo ethiritwa akimworota gukarira. Boniface Mongera na riboti ya mwanya. Na nthiguru ya Kenya kagite nega kaenderete gushakarinya kwithikira ntobo ikoke motutigi rais Mwai Kibaki bamwe barabaitaniria ngogeno ibamurikanite na njira mwanya. Governor Kontemiro bwana Kiraitu Murungi kuma bakumenya rais Mwai Kibaki mwakene jwa 1997
rĩrĩa umire kĩamenekia 4 na gwĩta kĩamenekia DP aja nĩo bambĩrĩrie ũcore na Rais Mwai Kibaki. Na ndĩgũkũrũka ndĩ mũjumbe wa DP Kibaki na neneirie mũno kĩamenekia DP ampeja mũnene wa sheria na shandu atoni ngenu na twagambĩra kaũa mũno na majani yitarĩre kĩama kĩa gĩtagwo Kotepa Coffee and Tea Parliamentary Association na tweta mbere kwaranĩria na Bawamoro kijana na Charity Ngiru tuona tukalita muntu umuro wa china na Moi tugashindo kairwa twashida kwa mbere na idai kamite niwe kubanga uria tumba kweje Kibaki atuika no president na tweta mbere mwaka ya 2002 yantu bakanu batetire kwa tukasa itote na baraira na bakaronse bakuya tawatu no kitakiama kyake nyarasi iyo twashidie Moi iyo twatonya thirikari ne na gokinyira mwaka wa 2022 Kibaki na thuroja rais wa nthiguru wa Kenya arangaro ko ngino gavana Kirito Muronge thuroja mbunge rutiro sothimenti gwakagita Ithatu na aja Kibaki na morotereja minister watho na kishake mwingi thirikari Kibaki toitete ngwe nyingi muno nyokoni nyumba ira nene na irobiro cyambiriyo wakwa kona barabara twekere nyingi muno nyabo kona Meru itwalizirie stima atwentora chonde cha Meru twekere stima yikarire na twaleta kilomo kyoveri eto Kibaki na kona ntunyewa imuguru yoni hivi ntwene irobi na kudomirie mwana wankya ire nithi ndene ko ne thirikari yokirite uchumi wa Kenya muno ile pakinyire 7% GDP into toneka kaire and then ndiguruji mwenabu bura gavana Kirito Muronge atethirwa akiurirwa ni ati bakwinga thirikari kano mwakene wa 2022 bachorere karata ga kumurutira Rais Moi kumikara ne bya kabaraneti aja Nairobi biria ari akwethia njewe twachokana n'uti president uga kimunya tathia taito gateka tukamwikiria ntuko fulani ande ndego buruntu ngo kijano ko ntugera tarveti dalingira kimunya ndamura ntiku gowe ko weta wiki taito ande kimunya wana kire taito na au choka atwira tamurioni munya kalia atwira tire moyo wana kundo shai na bakarande bali dari muna nusu na atwira moyo mukuru very relaxed bali jowe muno na murenya na munda jongi na taito na muteveri higoro ejo gavana Kirito Muronge na shokete arikana kinyampu mishidro bimwaka 2021 na Rais Mwai Kibaki onekane shindwa watanania kumaka kinyani ni jabo. But throughout Kibaki remained calm. I had in my own belief, even if it was announced that he had lost the elections, Kibaki would have said he's out. There's not a man who seemed to be hungry for power. Yeah, so whereas others were fretting, whereas others were digitally, Kibaki was very sober, he was very calm. It was as if nothing was happening. Gavana Kirito Muronge, Chris Murungaro na ubunge Moske Munya bakari kana obubu gaja bunge bandene ba Rais Mwai Kibaki baba ibo batetera thirikari obubwega na kurungamana mejayo ni nyankuru kikudro beringira mpe na gotumeria ria mwega jathithika. I've sent the ultimate answer to the petroleum crisis in Kenya is us finding our own oil and gas. Is it in order for the minister to say that the solution is only finding our own petroleum when his colleague minister has already admitted that it is corruption and inefficiency and is it in order for the minister not to focus on the corruption and inefficiency? I'm addressing them. I don't run away from ministries like her when there are problems. I ran away from corruption. Order. Nke report Nteto TV kumaja kenyina kithoke Nairobi beta Boniface Mongera.
Anto 15 baria ni ageni bakuma nthiguru ya Eritrea na Ethiopia ni bagwatiri nthiguru ya Kenya nterechia kinando bagesigo bunge kia Igembe North na aria barigiritwe gituone kia Borisi Kelare agekira kirore ontu bobo OCS Walare Ezra Sambu ni aritete mukana kire baria bagwetithia na mbere biashara ndege ni watho akiuga Borithi bareritho mono gotigira ni bakurwana nacio. Mwandiki wetu wa Nteto Nicola Chabari na chotariria Ujune modolongo gwanto 15 kuma nthiguru ya Ethiopia na Eritrea babarikitie na kuwatwo ni mabitha abaokaria kuma Alare bagwatiro ntere echa kinando babachugitie kugeria abura bakathungira nthiguru na bakurukire kuthi nthiguru ujingi no ende kulingana na OCS wa Alare to Ezra Sambu augite onto bobo ibukuthi na mbere na kuruigwa na bone mabitha abaokaria gutigira gutire onto utabobo wa biashara ya kurukagiria antogoko pokathi na mbere kuweza kunasa watu kutoka nje ya jirani ya Ethiopia ambao ni vijana na imekuwa ni twin. Na sasa tunadharisha wananchi kabisa kwa sababu imekuwa ni kasi ambayo inaendelea imekuwa ikiendelea na tunajaribu njia zote tufunge hizo mabarabara zote to make sure hakuna mahali wanapita. Tumeweka askari kuanzia Kina mpaka hii kina Duba na tunahakikisha kwamba all routes hata pale kichaka pale because wameanza kukundua njia ya mkato na pia hiyo njia tumeanza deploy ama kuweka maafisa wetu na informers wetu tayari ende 15 baba ibarekete na kuthuranirwa kuuma gituo okia Alare na kuirwa kotini nikenda bathina mbere na kugitirwa igamba areao. Tumeweka mikakati ambayo tunaweza kuona kama tumekuwa tukifaulu sasa. Kwa sababu kama jana tumeshika watu 15 na tena wanaenda kotini na wakienda kotini sasa kwa tunapa wataamua vile watafanya. But sisi sasa kama polisi tumefanya part yetu. Kuma Alare Igembe North, Betan Class, Chabari. Nkiamere athuri kuthiria ndwa cia kindure nthigurune ya Kenya NCIC nechemanite na kuru atongeria amwe na kinya nene ba ukaria kuma ntere cha bore tigania na Igembe nyombene ya Kamunde kirigeria ria kuthiria ndwa ira chethiritwe igikujirwa kirimianka ya ntereji riri ni tagaria ria kugeria guchokaniria thiri na ngwataniro taura tukwirwa ni mawira kirigia Kiama ya urumwe na ngwataniro ya nthiguru ni reijikene ya NCIC County Commissioner wa Meru mabitha baukaria ni bagwatanirite na kuruba miriga ya Igembe tigani omwe na bore na gwika gikaro gya kwaria wagage bara bwithirite bwikujiro miankene na gutiga gari gathumba batete meo yao nyuma ya nkusanio. Earlier today we met the County Security and Intelligence Committee led by the County Commissioner. We had a brief with them, we had a lengthy meeting with them, very successful. We agreed on a few things that need to be done. And I'd like to commend them of the good work they are doing as far as peace and security is concerned in Meru. So I urge the communities, both from Isiolo side and Meru side, to make sure that there is no retaliation, there is no revenge as we seek a peaceful solution. Itubeto tunyeleto muno tukuinyinge ntubantu beto kurawa na maita mainge muno bora yanto 28 lakini ke record thirikari bawa 21 tukoria tereto akwa mwankare nikenda tumba kuthikirika lakini ngwitikerwa reto ikurutha twina commission itogarinyo commissioner zewe wa ikento mwachia Meru na bethe kwina mutaratara Charles Kamoya urene mukarigito wa thiri aja kaunti ya Meru akiaria Antone ya kurubau na soketie ngatho kire thirikari nene omwe na ngavana kirito murungi ni binduki 60 ira cianenkaniro kiria mabitha ba KPR kiume kithiru miankene nikenda kumatia ukaria bonge angotokeria thirikari ya kirito ngatho na national government ibatwere binduki 60 24 cianenkarwa Rangers baraba turinitwe itaramunya na kirito aru tunekarabo iba ikua ndomuru tariki Jumamos yete na kirito na facility nyoba angari kenda bomba kwithira bakithia patrol those areas kiri gikaro kiu ni betikaniretie ati watho bwa nkamera kurigirwo gukuruka kaunti ya Meru buthingatiro buru na are nawe commissioner wa NCIC ekite wira nebo gwika ngwataniro miankene mono kagitene kara twitite kaithurano. Be cohesion, there has to be unity, there has to be peace. So for us is to make sure these two communities live in cohesion, they are cohesive rather, there is unity,
there is peace, because they have done it previously, something that has done and something that ought to be done. So ours is to facilitate and create an environment where there is cohesiveness as far as this committee is concerned. And especially now as we go to election, it is very easy for a conflict like this that has nothing to do with election to trigger election violence. So we're really keen on that. We want to stem this on the bad. If you don't stem this on the bad, it's very easy for this conflict system to be a trigger also for election violence. Hatutaki ngamia sije zikakanyanga Meru. Kama sheria iko, ni kwa nini haitumiki? Kama sheria iko, kwani kuna wengine hawajui sheria? So tumeambia commissioners wa NIC ya kwamba waangalie hiyo mikakati tuliweka tukiwa Meru, na tukatai jirani zetu, ni ndugu zetu, ni Wakenya kama sisi, lakini waheshimu hata territory ya county government of Meru. Nkiripotera Weru TV nde mutindo ja kangangi mbeta mawera kerigia. Heta nambere na kurumira Nteto cheru Ithatu nchokerete nyuma akagita gati kuraja na Nteto Nkuruki. Base tena. Mave, ugali mbili skuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Anko, kwani sikizi ngombe itangi sere ukikamua? Saidi. Hii hata imetoka kwa gatune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ngombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukine ba kuthondekagira all stock meal ire kareta ugaruruku bubu nene kirendethie chiaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thunderman's on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on your Bouquet. And add on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. For the latest novellas, catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano.
Dari chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Reino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Ngechokera na Nteto nkoroki ni kumirite kimako chukurune ya kaungwa cheke primary nyuma yamba kwerekana kuna nchuku ya chukuru na kuya muthere sumbe matunguru mongao na kinya into binge bya gutumira ne area nyuma ya karikarire utongeria bwa chukuru ubwanjirete musako nyuma ya gutethererwa ne mwinge ari into bibibi kwerekana kwethirwa nyombene ya gukombora ya ntumurume umwe na rietwa Markland Mutethia ura mwankira nande ureketie gutoroka we na mwekuru wawe Mate Mugambi na KINYA. Warira chukuru iramberie gucoka muthenya wegoro kimako na nkinya kirigaro kiraukire chukuru ya kagongo wa chekemba ria mitheru gicigo mbunge kia Maraha nyuma antu batakumenyekana kubunjio bichicha chukuru enu na kuiya muthokoi itunguru chumbe thani na nkinya choria che chukuru enu mbemba twethera na ikururirwe ne jiorire nkethikisa ni nkiraitha tigitara ruti kajio tinombi gukariogu kuringana na aciari ba chukuru enu igoro irio bararetete interview kenda bambiria mutaratara wa kurugira twana twao turia tuthomagira chukuru enu indi gugikia muthenya we munthi gwatuika interview onthe bira baretete igoro ibira igirwo tugo bobo turaretie irio ja kurugira jiana no ka twetonie jana ja twejira mde twala tukwetwa sukuru lakini tukomembi tukwetwa tukinya twarairo ni mpie ja yuankinya tha mosi taro ja alimu ja sukuru rani gutege ntwali batigire tiga mate to into jionde athuganerwa baba baririkana kubunjio bichi ya mwalimu munene wa chukuru enu munini wake na nkinya kicheni kagita karawo chimani kana mukaria wa chukuru enu arombire kumagaruke gorogoro gintu tha chire chio tugo ndeje ne karanga jakia jire yuita impedu gwako ne aiti ndathi kuleio ndathi kuleio ngacoka ndethia murango no wasi ya ndaira memba ndona memba mbitiku kumania na Nteto inu chibo wa mbare inu twegitonga na kuruba nyumba 10 baramberia muchako na kwithira into bibikire nyomba ya mukomboro ya Markland Mutethia indi gwena mukabatira omba kuonekana niyo twathi nyomba imwe ala tugwiciragia ya mtu gwitwa Markland Mutethia mwenda niyo twathi twethira mbemba tukurika mbemba we tukurika into jonde irarembia skulu na riu negwa ni na gikeno muno ruto ni twabota kunyita kuria irio iraigitwe turaya indo nyingi muno nginya thani iria arimu maricaga nacio indo cionde mwere turatigite kuwa kurugira ciana cia nasari iraembia cionde itunguru kila kitu nginya irio ntheu maraya eu na maturira cionde
gũgĩtuĩkaga cukuru ĩnĩ ya Kagongo wa Cheketo ĩrĩ na ichanga cha bia wamba Gitonga ariuga bakaomba kũgwĩmana na baba ĩrĩ kenda baomba kumbũra na kũthũkĩrua makinya marito makĩwatho. Gũtĩ kuoneka cukuru ĩno kwĩna good security nĩ bagwĩkara cukuru ĩkĩagagagua nĩ antũ tũtikũmenya kana nĩ bantũra. Antũ bũndũ monga tũcwane nabo nontũ nĩbo bakũreta wamba gũkũ na nĩ tũkũigua nĩ team ĩbangĩte nontũ into itũraigua irakamata na bikibiki koguo no tũcwanie nabo bonde ene gũkamata kũu twairuta na nabo bonde barakamata into ino monga tũbacue na tũbagwate. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi. Rwangi rwogima kiri thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwotongeria bwangabana Kiraitu Murungi ni rukinyite matagaria ja manene ja mega na ja maramu gutigira mukari wa Meru ni agukenera regwe njega na kuona utungata na mpwe gotena goro na nkuruki ate kuthina kubukinyira amwe na weti na mbere bobo ne wakibwa ward ira yomba kumamwane ajie magana jaire ba 50 sibitarine ya Meru level 5 murandi jura jotumirite milioni magana jathatu ja 50 na wakibwa dispensary 50 na mugwanja maternity injeru 17 nyuma ya kumenyera ajie baraba kwenda umenyeri bwa iguru niyo ICU na kinya HDU na nkuruki kuongera ritinguge matibitari ne gotigira omwaje ne akuona mumutungatiri. Ete ni riboti ya mwanya ya gutariria weti na mbere rwangine rwogima runguro tongeria bwangabana Kiraitu Murungi. Gwakagita ka miaka 4.5 thirikari ya ngavana Kiraitu Murungi ni akite cibitari 57 cia dispensary matanite 17 na thieta 4 iria ciaki Mutwate, Muthara, Timau na Githongo na laboratory Ithatu rungu dwa miaka iu. Mbere wananchi bambirio complain. Check the facility first. Kiri wathani bo bwangavana Kiraitu Murungi cibitari ya ngoroba 5 iria ya kicibitari nenene ya Meru Teaching and Referral Hospital na iria ya ki na mungana juambecho chiringi milioni 350 nerikitie nekethirwa na itanda 259 biria bikanyi ya mutitikano jo munene cibitari neu merire witi na tutumba ngavana tumba kuthiria ngui cionthe abangite kiri mieriereti kuko tukuwa ngavana wetu no mwanka ongelo miaka 5. Nkuruki ni agwaki ICU ya Kinandi, HDU na cibitari ya kurigita na kuthinja mpigo neo na unit na dialysis center iria iri na mashini ya 11 cia kuthambia mpigo. Cibitari iji iri na ataalamu ba gutungatira ajie riria ni etagari ari nene kiri rwangi rwa ũgima bwa mwĩrĩ na iri na wandi ya mwanya ya kiemumwe rutereru. Neka ndi na mwachia ndirumite no ikirua abwithirwa operation ikirua bagetanda ka ICU twamuthamia twamureta Mutindwa General Referral Hospital na iturejire tuona itanda na mwachi na wita akiana wabo bwega Tiri guchuanta irachi ya kuonokia mioyo ya kariba kaunti ya Meru na ageni baria bagochwa utungata cibitari neji. Thirikari ya ngavana Kiraitu Murungi ni aruguririe antoa akuejanira ndamu iria bagweta Meru Blood Transfusion Satellite Center iria iri cibitari ne ya Meru Teaching and Referral Hospital. Gituo giki kiomba gwika miuko ngiri ĩmwe ya ndamu na nionto boria bunyianyitie makarikaja ikuo biria biumanagia na kwaga ndamu. Mwaka-inĩ jwa 2019 kaunti ya Meru ni amakirie baingi nyuma ya kugwetwa itongeretie na murimo jwa nyimba untu buria bwatumire ngavana Kiraitu Murungi akauga nibu bwatumire bambiria gikaro kia kuthima na kurigita murimo jo. Mbere mwajie amba gwetera ithimi ni untu biatumagwo Nairobi na bu ni bwathangikagia mwajie kinya kimathuganio no gwako gwa cancer center iji iria iri akui na Meru General ni kuthitie manto jabo nene na kinya kunyianyia ikuo bia nyimba. Ibawita tongele mandaktari. Last year alone tuandikite new health workers anto akwingiri 500
Nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru nayo gukurukia rwaria rwa nyimba Neru the Meru Cancer Bill iria yejanite njira ya gukiria urigiti bwa murimo jo utwiria bwaju ithimi na umenyeri bwajie. Thirikari ya gavana Kiraitu Murongi Nandi ni athurite kieni kia eka 2.5 akuwe na cibitari ya Meru General ni onto bwagwa kogwa agikaro gia kinandi gia kurigitira murimo jo. Tukona mantia maingi ya ikarika ya under framework iu ya sheria tokurukiria ya cancer na nio ika empower nyamantu ya ku raise more money. Na kuringana na uria thirikari irikitie kathari kirindo ya murimo jo na dekinya thirikari nene ni ambiritie kuweja na uteithio na ikambiria gwaki bwa cancer center ya kinande cibitari ni ya Meru Teaching and Referral na igatumira mung'ana jwa ciringi bilioni 1.6. Nkiripotera Nteto cia Weru TV ndiako adietwa ni mwirigi wa Charite. Mwarimu munene wa cukuru ya Nthaka ya Ikoni achumiritie gutetera mpumi cha cukuru wa kiuga imwe cha nyomba cha Nteto cha tumiririe mpumi cha mwaka jotejojo ire chonanagia cukuru eje etethithite bobwega za uria kuri mwarimu ujo nande nethirito akitheria untu bubo na njira ya gutariria mpumi chiao chiongwa ta uria tugutarirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima. Cukuru ya secondary ya Nthaka ya Ikoni ni imwe ya cukuru chiere cha kiwango ya kinthiguru ire kaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na mwarimu murugamiri wa cukuru eno Joseph Mbae, kiri mpumi cha mwanka ujo cha kigerio ya KCSE cukuru eno ni thiete mbere kuonania mpumi imbega iri na pointi 8 kathanta chiere wataira yari na chio mwanka muthiru. Alitoa 18 barari na grade ya A-, alitoa 41 bari na grade ya B+, alitoa 56 barari na grade ya B, alitoa 39 bagwata grade ya B-, alitoa 50 na bari bagwata grade ya C+. Aritoa 200 kuma kiri aritoa 245 ibawete grade ya C embongere iranio ya kuthungira university. Barari na 26 bagwete grade ya C, banana bagwata grade ya C- na bana bagwata ya D+, na uni rari alama ya mwisho. Euni kuga percentage ya 83% ni kurukite wita university. Kwogu iyo ni mpumi njega na twacokia Murungu nkatho. Mbae ariuga mpumi no ikiuthate na irachigitwe igitambua mutandaoni na kinya cia tangacho akiri nyomba imwe cia Nteto irachionanagia cukuru eno iri na grade A nini na ichinditwe ichukuru mbinge cia Ntere ino chachuka na Mara. Pau ni urongo umane atiri tuli na miniscore ya 8.2 na ntikumenya bigitumi kwithiritwe kwina gatabia kau the social media every time for the last 3 years riria igerio byaumira karisti kau o kau kongwa gatwika niko gakumira gakithiurukaga gakiaragia orongo. Ariuga mpumi no cia urongo chigitwe igitambua kire mitandao kwa mianka ena emunde na itibateri gwetigwa tibwega nontu ni kuthukiria skuru imwe marietwa nontu ria skuru ya capture itithithitie bwega na ithithitie bwega ni kwangaratania kirisiantu ni kwa yantu ni kwa yanthiguru na ni weia na tibwega na nikyo nkwenda gutara antu ba media patikajukagie information ya social media. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Ikumerete kithikiro gikinene Ntere cha maendeo cha Lungalunga kaunti ya Kwale nyuma ya mwana wa miaka 15 kuithukirwa na kuragwa ni king'ang'i. Mwana ujo wa mumbere Antu Murume bararithagia na bangi 15 bara kinyabo bakwirikana kuonokera charera akari nibo kari na kagita gakomo ga kuona mwiri jo mwana ujo jurajo ni rwejo tena njara na kinyakuguru akari baba nande ne borete thirikari kumaru kiambitiji murone jojo kenda kuonokia ana na kinyande thia chiao.
Jana nimeona watoto wanaenda kuchunga mbuzi, kupeleka mbuzi kwa maji. Mimi mwenyewe ni mkaaji wa hapo karibu na mto. Watoto wakapika mtoni kidogo na sikia nduru. Kukimbia mtoto ameangushwa na mama. Ameingia ndani. Tumemtafuta paka usiku, ameonekana saa 12. Jamani, serikali mtuonee huruma, tutafanya nini? Na tuko mahali hapa ambao ni pa shida, na hatuwezi kuondoka, tuko na mashamba hapo na ndio kwetu, na hatuna namna ya kufanya, manake tuko hapo na tumenunua shamba na hatuna nafasi ya kuondoka mahali hapo. Hasa sisi watoto wanaisha. Hata juzi kuna mtoto ameshikwa na mamba akatolewa mguu, akipokonywa akirushwa nje, mamba akamchukua tena. Sijui tutaendelea maisha ya hapa, tutafanya nini? Maana tunahangaika na tuko kwetu na tuko Kenya na hata tuna usaidizi wowote ambao tunapata. Hata jambo kama hilo likitendeka, huwezi sikia tukijulikana kama tunateseka mahali hapa. Sijui tuko Kenya ya aina gani? Kenya tunajulikana wakati tunaomba kura, lakini wakati tumepatwa na mikaza, hata hatuonekani na hatujulikani kama tuko wana Kenya. Jamani, serikali sikeni kilio chetu na mtuangalie, mtuhurumie. Wametuingilia mpaka mifugo yetu, watoto wetu, na hatuna amani kabisa. Kama sivyo, sisi tulikuwa tunaomba serikali ingie katikati, wahamishe ama ituhamishe sisi, kwa maana hakuna amani kabisa. Lolote ambalo tunatendeka hapa, serikali aingie katikati. Tunalia juu ya hawa mamba walio wanatuharibia mifugo yetu na wanatuharibia watoto wetu. Kwa hivyo serikali iingilie kati, itusaidie, maana sisi hatuna uwezo wote. Etithia ba boda kuma Ntere cha MAUREEN baguteta ni untu bwa makarikaja wagagia jareba kuga ni jongerekete anene hareba kuga ni bakwithukirwa ni amba na bikibiki chao kujokwa gataka baruga ni bethirito bakiringa riboti kiriborithi ende guteta garia ria kubatethereria bona gari kijokwa baruga nande bareona jakaborithi bakugwatanira na enyangia baba kubanyamaria. Dennis Mugendi na Nteto nkuruki. Othenya mucio mawandene yeyembe South ni mucio kuonekana juri jo mwagiru na ukiri na biashara nacio ni gwetana mbere takawithire ugendi ona kinya ukinyanithiria ndi gukigia marwirwi na gugitukatuka kaugoro mwanka utuku amba bakaringa oti na kwambiri kuringana ngeta barabara ni akwisio ndese musijoju taureto kwathiro ni aitithia bonda bare bakwa batigutirirwa kwithukirwa na kukinya baringa riboti gituone kya polisi ukethiro titagari yari kujukua mawote security yekwo ndalomba anene bonde bathikirie baibue security yonto jirewe ta next amba be odiata ukamatete customer ba kumnaire kukira pio ba utemanga ba usuna bibiki ngwete genza kasi yeto se bibiki Ithatu ni sisuni bibiki kwe muthako mo kaibo asuni bibiki yeke na thai musika mami musie atemangi niamba itokuipo tokinyeleka na nya sana rira batu tuikinya malalamisi yetu kiruterero thirikari twina thina cia wamba wa bikibiki lakini yote hatua yote kuona bakioya ira yotutethia. Polisi pale ukienda kuripoti, polisi atademand umpe kitu ndio akufuatilie wale wezi ambao wameenda na pikipiki yako. Thina ya wamba aki iritabarikiti mushini jo maua ingi barigwa ni ati bo batekiuruko ni kwethiro tikithie kibakiri ni thirikari yuari basa mukairia bari mikano ya barabara na ndiria kuura mbura nayo ikaborute mwanka thingone cia nyomba citha batu aratoria turia tugiara ero tutenya bonda sendira twagirinya mo mawe isi thenya mbura kana riwa batu tonyeleketa thanya kuura tura tukuiza betarori ne bange thingone cia nyomba citha no tukanoka tukwingwa batu tukora viongozi bibi atabito batele batu tukona muntu yakoyoto suwaiterera komeana tutaji na rato na thena totona kana toma politicians baba wetu MCA MP bomba ekuba bengeza ibenge mno kinyenda romba indenda kurombe teke MCA ndo no barengire ndareka undawa ibarombe ende bonku abo bonde bosiete MCA ma MP bonde ma aspirant bonde bede bakwenda kwewa kura beye batuone mbere babe kubare bambe batubwithirie shidara tureke kura erwa tureke kumatoka petroli nesia keno Libya nyumba citha tukinga na wanaugo kiura
Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Aciari ntere cia Tharaka nĩ barombete nkome arimũ arũngamĩri ba macukuru gwĩtĩkĩria na gwĩtana mbere na mathomo mbere yao gũketha na kwendia maketha jao jaria berigaĩra kuona mbeca cia kũrĩa bisi. Nkurũki borĩte thirikari gũtonyera na mpwe na kwĩjana mũbango ja gũtigĩra na bate kwaga kithomo kana gũkara bakengagwa nĩ ũntu bwa wagi bwa bisi. Ikuringana na gomubora bwendere agande goroni mono barabaringikite anene na aciari barabena ana secondary nondo umata umakwena ukamebwa uchumi buri iguru muno betoroli mantu mamaketha tiemo mbura nende yanjire kura mweru wena na itukuona thino kewere obwega kogwa ini moya bara nantena gochoke nakyo niona antiko mebare ka thiende no anganka ile alimu na guba kana bonogo ere mtugo yari togo soka sukuru aciari abakuma botharaka bakitheria tuthoroko na turengo tutikuri kuma bona bisi ambura tieyo ataina twandie maringi bore ni mare na timauge twaginya bande abisi tio gutiona mbesa bantu ange no remini na tutie na mapato bara makore abisi tutegemeagira ndengo na ambura nende rarathire anande motimboge kwa wito kuromba ma principal mama skuru monthe mathikerie antu baku Tharaka tio gututie na mbesa cia tumba kuruta mayani ni tumba kuruta bantu ange tio go cash crop yetu ndengo na kogwira mbare ori nene kiri arimo tukuga ministry ya kithomo ne turaithĩria gu mwanga uyu mweri wa 5 na ara mwicho na ara tuona gintu riru tukaira skuru county government no nto yayanite mbasari mianka eno 5 yayanite mbasari maita mairi itukuria mwanga uyu acwagu wa siasa ibaturaithĩrie muno na mbura URETERI ibatige ku allocate mbesa guntu kungi ngwita financial yeno ibayanite allocation ya bursaries mato koromba twiromba ana baini moja bari na tutirete cukuru itero mwana wa kamba chare tutetheria na baba kana tweterwe toketha ndengo kana nthoroke chatuma kana chatere antu Tharaka baraba karirite karia nyongo na wetira na nchege na aciari baraba irite ana form 1 mwankani uyu kweri no nyamwa kwena ngarame nene muno into vietirie bikaligara emunde wana mujiara keto kinyambele cha kuitakura mwana form 1 bula baba irie mbere imeita maire kirimo maita maire onto wethiwethera into bya agura na ngiri emwe wethukethera indabo ingiri ciiri wethukethera gintu kiatwa ifi fiere thito kalimo maita maire ko unda alomba na njera yake teyo principals betegeria na cukuru wanakinya go batiena into bimwe betegeria into kinya bakagura gero bato enderete nundu into byo bitio watekana nundu wa kuuma kwa maisha tukiaranĩria na mwarimu munene wa Tharaka Boys Bwana Chabari. I just want to advise the parents that they should pay fees in time so that we can start our activities early. We can also organize our terms. We can procure goods and services in good time for smooth running of the term. Those parents would not have school fees. They can visit the school. They can talk with the school administration, and we can give them more time to clear the fees and balances. Nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Beto wa Paul Ogwakabithe Orogo chwagete kia mutongeria wa Ekuru kaunti ya Meru na tigiti ya kiama kia Mbas Felicity Biriri ariuga nethiritwe agichwana na ntaira chia gochwira kimera kia mira thoko ndiria arari mukaririgite kire bond ire ethairwa igitegera wonjorithia na weti na mbere bwa Meru mbere yawe guchieberia kenda gutonya siasene Biriri netete na mbere kuga ari nama aria ethiritwe agitigirira ruarua arimi ba mira bakethirwa na nkuma enjega Nicholas Chabari ni agutariria.
Ujune Felicity Ibiriri urano moga baraba guchwagite kyo bunge boy kuru kaunti ya Meru igita aria kuriongete entere echa amutuate agikatha anto oba mutuate na mononkoro ki akiboragia igita ria bakuringa akura na rira bakathura mutongeria ibathure mutongeria ora aomba kwithirwa aina mibango emega ya maendeleo na muno akibaira ibebanire na siasa achinthuku kira chiomba gutuma anto obaithirwa abakirwa bubona mtu eyite muthikireni abwira na ata bubwitheria aite ongeyero abwira bura bubwitheria aite alafu botiwe boambe gamba anate boa ile sera chantu bondere boite kaule buya tukaringero no tubona nona so tuthikireni antu bonde tuendeni antu bonde lakini tukwero gita kuringa te wokamenya no karingira na bila biatuma lakini bomenya ekure karingo ntuko amutongeria bokaruya no gitareana meake 5 tebuo so bwachale ni mutongeria no tubochore kana no tubawendo choeni urabukuona na kuomba kutongeria nyuma yake kuriunga atoni ya mutuati Biriri nkoroki na ethero ari na kanya gakurikana anekoro bakanisa ya Katholiki ya mutuati na ara mono nkoroki hagwetete kinyamara akira kirumirite mira akiuga ati mwanka athaino no amithiete na mbe na ucheria ambetere ya utigira mira ne kwanjire kuona athoko kairi tuone bira byatumire wikwa ikwithira ina kathin na kathinon na kwe sheria esainirwe ekwirwa gintu kina kathin kana kathinon kigeta ntheu ende kiuria gira utuchuria ringi ni atiri kwethira bangi ni nyawa nchobi ni nyawa na ni kogite nyantu nyankurukie kathin na kathinon utikona bara bawire kathin na kathinon igaikwa na ukwe gintu batamenya ende bawibo tochwa kenda tubeleza tubera nchobi nyo wastan kathin na kathinon kenda bamenyana tabaka bwithia na sheria hiyo kuma mutuate Kimbe North Petan Class Chabari Atongeria ba kiama kia Kenya kuma kaunti na Embu ni bakwendekithia mutongeria wa kiama kia Kenya Martha Karua kunenkerwa kanya kamunini wa rais kiri ngwataniro ya Azimio la Umoja bakiuga Martha Karua ari na rekondi njega ya uriti ngugi na atetanirwa na maite jankunkumo na nethiritwe akirungama na ekuru. Mwandiki wetu wa Nteto wa kuma kaunti Urita Mwaniki ena chona njirendiku. Atongoria a kiama kia Kenya kuma kaunti ya Embu ni marendekithia Martha Karua gukorwa akivewa giturwa kia munini wa bururi thiini wa muungano wa Azimio One Kenya Alliance. Marauga ati Karua ni mutongoria uri na kioneki kia uthii wa na mbere wa bururi ndagwatanitwe na ciiko cia ungumania na ni muruiriri wa ivoto cia kiomundu. Tukienda kwira Mheshimiwa Honorable Raila Odinga ave nafasi Mheshimiwa Martha Karua akorwa running mate wake tondo ni tuice Mheshimiwa Martha Karua ni mundu akoretwe akirwa na ungumania na akirwira ivoto cia mwenge guku gwetu bururi wetu wa Kenya na Mheshimiwa Wangari Martha Karua ti mundu wa kuona maundu makivitana akina kira koguo ni tuice Kenya yonthe no ekorwe safe kana mwena wogiteri utongoria ri wa Martha Wangari Karua. Na varia marauga Karua ari na uvoti wa gutethereria atumia undu umwe na ayuthi gukirira kuona ni makoretwe matigitwe na vuva muno varia utongoria wa iturwa ngurani ukoretwe kingi ukithie na andu arume. Nchi nzima inajua uongozi wa Martha Karua. Kwa hivyo hatusimami hapa kwa sababu ni mwanamke. Kile kinatufanya tusimame hapa ni kumshika mkono na kumuomba Amoro Odinga ambaye ni 5th president of Kenya amchukue Martha Karua. Request baba ave Martha ta deputy president wa Kenya tondo ni mutumia wina vision mutumia ungituthondekera maundu metu kama tatumia aembu na mundu ungivota kurodereria gufaitira ivoto cia andu a Embu. Na varia marauria andu onthe aria mari thiini wa muungano uyu gutiga kwenda mundu wao athurwe kuona kiria kia bata ni wira uria mutongoria akarutira a Kenya onthe. Embu twi Mount Kenya East ni wega kugweta uguo no tutiraroria gakane getu kana ni kuma kuturaroria yu tongoria ni uriku ungivota gutongoria ti mundu wetu a nyomba no korwo wewe wetu no ati ndungivota gutongoria bururi wa Kenya ndungivota gutethia andu koguo icio ya kuga
ni mundu wetu akuma Mount Kenya East. Number 1 ni twetikire ni turaroria mutongoria tondo na twathi west kana kuria kwingi tuge uyu ni anengerwe na integrity yake ni wanting kana tiria mbega andu etu tutikoro twatethia bururi wa Kenya. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Au noto kinyira mutheto Nteto cheto cheruthe Ithatu, mbeta MAUREEN Kinya, munene to Mathio Ntukuyanarua ne Purity Richard. Good night.